twakuratira imitendero Ibanda ne mwachanga eturukusaganywa program ya government ya USMID kan mkuru w'entebe ya katano na agenda arkugambira program eje izoberi yabaryo mjenyu mkuru archiko rwabona urwabisheshe sako ahiyashobora a program eje nasi kutungo mchagwa USMID mwenu USMID istu tugamba government ekatwicherza planning indicative figures sohuire mwene sente bazindi cyeko tuyanguza zizere somba za kuzutwereza mu next financial year nekibani cy'amanyisango esente zize nsa kwantu kore ngutu konka tuzona Mayanja nabo yashobora okatarho okushumbusha kona program eje hati government neza kubane sindika sente mukore ngutu ibi kutora akora ibireza mugarike basindike zino makokunda mukore ibi umakokunda mukore ibi umakokunda mukorisha kugira plan ya government ko rabizireta erabi so takare bakora rugutongo kigarama otkanu rwabishise tubagira bata bisheshe sako aho Mayanja yabaryo mjenyu mkuru uru rwabaryo rukiko rw'umurundo rw'abireneber kandi chairman wa board yayureka sako okwebeire nekora mwaka kwire basize gukora strategic development plan y'imyaka 5 ubwe yabiriho ekwayo kandi ahanyenda kwebaza munonga stakeholders bona bayisorwe mukaterana hamwe imitwe kureba ngo ikikakorwa cyakamuhebo that's increasing membership obawire tukatekaho chamuka na savings mukanu mukahura ready yaha abantu bakagurukana kantu aka kandi katuletera kumanywa munonga no kurengaho nanombichweke byarenga umuribanda umwaka gwahwire ogwe 2025 tukatubarire entasiya ya miliyoni rushanju 94 mtwara 36 rushanju 96 kugwagire kwendera twashanga twine entasiya ya miliyoni 824 mtwari 5 Sako yabisheshe ekatandwa government okwera abantu abebicekecho n'abacherere kandi obwahati eina mataja garmo rwenkobwa rya kahungu hamwe na kashangura bati no mushaka tukora nawe ngo mu government oku abajati government inese ni konga tujiga tukora chi ojiga raje bandara wetakagwa nakawayo kamara ni gono nyitaka no bawari umurumo toko orya murumo takari umurumo Bamemba bahinguze mbarira yabashomerwa okutandika kora gashakwa Timothy Mushabo muri Ibanda.